Yesu ashimwe. Rero hari ijambo Imana impaye, hari ijambo imbwiye nanjye nshaka kukubwira. Ni ukubera iki udashobora kuvugira ibiragi? Ni ukubera iki udashobora kuvugira abantu barengana? Ni ukubera iki udashobora kuvugira ba gakecuru? Ni ukubera iki udashobora kuvugira umuturanyi wawe? Mu Migani ibice 31 ku murongo wa 8 harimo ijambo rivuga ngo wumbura akanwa kawe uvugire ikiragi, ngo kandi uburanire abatagira shinge na rugero. Usanga buri munsi turi kuvuga ngo Mana dufashe, dutabare, turengere. Ese twebwe tujya tubikora? Dushobora kuvugira abantu barengana kandi tubibona? Dufite ubushobozi bwo kurenganura bariya bari mu nzu y'imbohe tubizi neza ko bagiyemo kandi barengana? Rero Imana iri kukubaza icyo kibazo, gisubize. Wowe buri munsi uravuga ngo Mana ndengera, ariko natwe ni ngombwa ngo ibyo dushoboye gukorera bagenzi bacu, buriya iyo dufashije mugenzi wacu tuba dufashije Imana. Imana ntabwo igaragara, ahubwo Imana igaragarira muri mugenzi wanjye. Nimba muhaye keya, mpaye keya Imana. Nimba mugaburiye, ngaburiye Imana. Nimba mufashije, mfashije Imana. Muri Matayo iryo jambo ririmo aho Yesu azafata abantu bakoze neza akabiyegereza, akababwira ngo cya gihe mwambikaga abantu bambaye ubusa ni jye mwafashaga, cya gihe mwagaburiraga abantu bashonje ni jye mwagaburiraga. Rero iduhaye umukoro wo kurenganura abarengana, kandi tukavugira ibiragi, tukavugira bari abantu badashoboye kuvuga. Twaba turi mu kazi, serivisi tukazitangira ku gihe, ariko hari ikintu kijya gitera agahinda n'umubabaro. Ntajya kwaka serivisi, umuntu afite akazi aragahemberwa, nkategereza akambwira ngo uzagaruke. N'ibintu ashoboye gukora, ari kuri telefone ntibyunguka, ari mu kazi kamuhemba ngo genda uzagaruke. Rero icyo ubwabyo nabyo nimba ujya ubikora ni icyaha. Ntushobora kujya mu ijuru mu gihe akazi kawe ukica, kandi umuntu uje kukureba ari Imana. Ukurebye ni Imana. Muhe keya. Murakoze, ndabashimiye mwe mwakoze subscribe. Tuzongera tuvugane mu ijambo ry'Imana. Murakoze.